Asibuye sibingelele njalo kubabukeli bethu beDr Ngonyama TV obingelelayo isibane sinamandla umsakazo lana ekhaya. Namhlanje ngihlale nomkhulu lana uDr Ngonyama ingudlungudlu ethola zonke imoto ngisho noma ngathi ayibuya kuphi uzoyithwala. Mkhulu siyakubingelela namhlanje, siyakubingelela sikwamukela njalo kuDr Ngonyama TV. Sithi ke mkhulu namhlanje sifisa usichazele kabanzi ukuthi uthwala kanjani umuntu esaphila. Yini ukuthwala ngomuntu esaphila? Kuthwala kanjani? Awuchazela abantu emakhaya ukuthi kwenzakala kanjani mkhulu? Asimbingelele ke nathi noma sibingelele bonke abantu abasibukele njengamanje abnormal ukudla umuntu enkulu ethwala ezinye imoto kuyovula lokho automatic umthini oshintshayo. Ngiyambingelela nje nonke emagumbeni abalomhlaba lapho enisibukela khona. Namhlanje sikhuluma ngendaba enkulu ukuthwala ngomuntu esaphila engiyaye ngithi kuyinto embi futhi leyo okuyinto engithi abantu angibagunyaza ukuthi benze leyo nto ngoba lento mawuyenzile iba nobungozi kumuntu. Ngesikhathi uthwala ngomuntu esaphila umuntu kuye kube nezinto noma nezilwane ezenziwayo athwethula umuntu. Uma ethwethula kube ukuthi yena noma kuthiwa usaphila lawo malanga kodwa akusaphili yena sekunomthobula egazini lakhe. Ngesikhathi adlula emhlabeni umuntu othwethuliwe esiningi uthi mayefa ukhala ngento encane nje ethi yazi ngikhala ngokuthi bese edlula emhlabeni noma khala ngekhanda noma isibhobo leso bese edlula kanti lo mthobulo izilwane zomthobulo bese zivele zingaphakathi ke zamthobula yena. So mangabefa abantu bamngcwaba sebangcwabi yena bangcwaba kodwa ubiyena sebehambile ngoba usuwathwethuliwe lo muntu kube ukuthi ke mayesengcwatshiwe uyakwenziwa ngendlela ukuthi aphinde avuke ayosebenza lapho asebenza khona. Kodwa lapho malungu nomndeni abantu bakhona basibona ngathi basemngcwabile umuntu noma uyena lokho besemngcwaba ngokwesidumbu kodwa amandla akhe nomphefumulo nanani kusuke kuhambile kuyosebenza. Labantu kulomuntu usuke ethwala ngomuntu esaphila uvele umuntu lo usekwenzela into yaphaka kuba namandla kakhulu ngoba vele umthaka esaphila waba ngathi emehlweni abantu ufile kanti akafile yena uyosebenza khona uyokwenza umcebo. So ngisho ukuthi ke kubaluleke ngithi mina angigunyazi lo noma sibukela njengamanje ngoba ngesikhathi ukwenzile wena uthwala ngomuntu esaphila kube ukuthi lento yenza ukuthi wena uhlahlale ubulala abantu ekhaya uhlahlale wena uyihlaba ngoba vele uyenze lento wathobula abantu. So lento isukuphoqa manje ukuthi yenza ukuthi wena umuntu umthwebule noma kuthiwa akafa kodwa masumfaka umthwebulo abantu bemdubula umuntu abantu bethuthuwa ufake ngozi nemoto umvula nyamalala kanti bese vele emthobulile yena kodwa manje akwenza kasayo sendlela ukuthi manje amqedele afe. So ukuthola ngomuntu esaphila isikhathi esiningi vele kulawo umuntu sekunomthobulo osegazini lakhe osuthobula amandla akhe lawo nomphefumulo. Isikhathi esiningi mathiwa ngomuntu esaphila kuyabhekakala ukuthi lo muntu umuntu kanjani, umuntu onamandla, umuntu onenhlahla kanjani before kuthwale ngayo ngoba kusuke kanjani lento abantu bayenzela umhlahla. Okwesibili noma sikhuluma ngokuthola ngomuntu esaphila idlozi mangabe uthola ngomuntu esaphila liyaqhela umuntu ahlangana nawe idlozi liyasuka kusala isithwalo kuwena. Ngathi mina kubantu noma usufile kube ukuthi wena awubu umuntu wedlozi noma seke emhlabeni kube ukuthi wena vele usumelwe isithwalo akusenadlozi likubhekile wena yonke into oyenzayo uyenza ngesithwalo. Ingakho abanye abantu uma bethwele mhlawumbe ithwalo zabo bazenzanga ukuthi siphinde iphilisa abantu bengaphili kanti into yakhe yokuthi manje kuphela babize kodwa engabaphilisi. So ukuthola umuntu esaphila umuntu wathwethula njengoba ngishilo ukuthi athwethule enziwe ngalendlela enziwa ngayo ukuthi lo moya namandla akhe awayosebenza kukhulumeke naye kodwa bebemngcwabele abantu bokwazi lo menzile wazi ukukhuluma naye sibanibani yazi manje edinga ukuthi kwenzeke leyo. Okay, uma sikhuluma ngento kanjalo sikhuluma ngento ebaluleke kakhulu, sikhuluma ngento ebaluleke kakhulu into le ukuthi abantu ufuna bayazi ukuthi ukuthwala ngomuntu kuyinto embi, kuyinto embi kakhulu ukuthwala ngomuntu. So ngiphinde ngidlula lapha eqinisweni uma ngabe uqinisiwe kubaleke uqiniswe ukuze mangabe nabantu bezama ukuthwala ngawe amandla bengafinyeleli. Yiko ngathi kubantu kubalekile uqiniso komuntu. Uqiniso komuntu ke kuyahlonga mhlawumbe sifaka inhlanga mhlawumbe lo muntu okwenza unika amadoda mhlawumbe benzani kodwa bakunento ezoqinisa ukuthi mangabe kuzizinto kuwena kuba ukuthi azikutholi uqina kulona lo kubalekile ukuthi umuntu akwenza ngoba abantu abaningi vele sephama ngabantu abantu abaningi baphama ngamandla abantu. Kukhona ukuthwala ngomuntu noma engaseke emhlabeni ethuneni lakhe kube ukuthi ithula umuntu uyavuza futhi
kuphinde kwenziwa imikilwane eyenziwayo. Lokho-ke ngiye ngithi engizonda kakhulu mina ilokhu kwenziwa ngomuntu esaphila ngoba uphuka umphefumulo womuntu kusasenempilo bona abe eyiphila emhlabeni kunezinto bona abe eyifeza bese wena uyambulala. Okay, ikakhulu njengoba ngathi kubantu mina abalapha emzansi ngathi mina ngibenzela indlela ukuthi ngibalandele indlela endlela ukuthi bengahlupheki bengabe senza ukuthwala okubulala abanye abantu kuphela bebe nento ezobasiza balekelele ekutheni ayinto yohlaba umuntu. Indlela akufi umuntu, indlela enziwa ngonyama akufi umuntu, umsebenzi okuya phambili akunayinkinga futhi oba nazo. So yiwo ngathi abantu mina indlela ibalulekile. Ngathi kumuntu futhi othela mina sengimdala ngikhula ngisafuna ukuzala sengifuna impilo yaphambili ngiyamnika futhi leyo nto ukuthi abe naleyo nto azothi uma seyithathile ukuthi yena asenangana azoyithola kuphela impilo yakhe uzoyithola iye phambili futhi ingabi neyinkinga eziphazamisayo kuphela ukuthi ingane akasezukuzala ngoba lezi ezikhona kuyophila zona. So into ebulala umuntu ngezonto ingakho ngithi mina into engiyaye ngithi ngibantu ngenzela yona ngenzela abantu into ezobaphilisa ingathi umphefumulo usaphila. Indlela ngobaza abantu ukuthi khona eJimistini eDelmo Park lapho sithola khona bephinde beqaphela abantu kodwa ke bekhulume nabantu ukuthi khona isigila kube sezazama ukuthi siye inamba la ekhaya ufuna uqala abantu imali zabo sisaba nabafaka imali kodwa sehlulekile ukuthi inamba iphinde yabe ngokusheshsha ngoba labantu kudala bebenzela le ndaba ebantwini nala ekhaya ngaba bazamise ku Y3 baze bakwenza kodwa futhi baphinde bangaphumelela. So ngisho ukuthi ke yonke leyo nto ngoba abantu bayebona ukuthi umsebenzi wakho uyakwenza ebantwini benza indlela ukuthi bekwazi ukuthi baqola abantu badle imali zabantu egama lakho ekuyinto engayithanda ethi nakuloyo owenza lokho ngiyamkhuza ngathiwa laba konke uyangibukela akayiyeke leyo nto kuyinto embi kuyinto engayithandi ukuthi kube khona ukungcola kwegama lami futhi ukuthi kube khona ukudliwa kwezimali zabantu ngongasikho indlela ngoba kubalulekile ukuthi nabantu balulekile ukuthi uma uyosebenza umuzama into oyizamayo ewumsebenzi ezokufakela imali ungahlali phansi uhlukumeze ezinye ingane uma uthi ingane emntu ayifaka imali kuwena uma ujifaka imali nje ungasayatheni nje usuvala ifoni noma ayisakutholi ngenamba etshontshile kwaloko nje kukodwa kubuhlungu kwabanye abantu okwenziwa kubona lokho angezikwazi kakhulu. Inamba lekhadi yobaza abantu 076 70 55 196 076 70 55 196. Uma ungayitholi le namba le fonela inamba ethi 071 811 uthi 9817. Okay, kuyothi mangabe kubantu abafuna i-direction bengezwe kahle abantu kubantu abafuna i-direction abenze sure ukuthi bafola le namba mangabe eyabo inamba engabantu number for i-direction zama ukuthi le namba ethi 072 309 309 3899 072 309 3899 kwinamba ye-direction awukhuluma into eningi ubuza indlela ukuthi kuziwa kanjani esigodlweni ufuna esigodlweni ye-direction le uma ufuna ukukhuluma nami ilezi engiyibiza ekuqaleni le ngiyibiza manje for i-direction. Ngiyangithanda-ke nonke mina ungonyama ngiyangithanda ngudle makugumela namhlanje. So wena ukukhombisa uthando lakho ukuthi kule channel ekhaya usubscribe bona sokwazi njalo sihlahla sikhuluma nasi simchazele seJimistini thina eDelmo Park abenza khona imisebenzi ehlukahlukene ibox zabelungu onozimanga hlukahlukene wena isandawane inkosazana usukwazi ufunana njalo ngizobukela ekhaya sizabantu influence siyobageza ngesigezo siyovula into zenu. So kanza kwethu ngiyangithanda nonke kunalebala kodwa noma kanjani ngama-Sunday ngikhulela abantu mangabe ufuna ukukhulekelwa ngama-Sunday ufuna ukuthi indawo eyikhanye ungenayo imali ngoba udinga ukuthi indawo ithunywa woza kimi sibe sikwenzele loo nto. Ngiyangithanda-ke nonke nisale kahle.